ушул нерселерибизди көбөйт, күчөт, анан ушундай сонун таттуу ойлору бар. Ошол ойлорун ишке ашырганга дагы акыл даражасын күчөт Алла Таалам. Бардыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, жакын санаган адамдарыңарга, бир туугандарыңарга, жалпы жамаатыңыздарга Алла Таалам жалаң жакшылыктарын жаадырсын. Бар болгула максатыңарды эң сонун ишке ашырсын. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар бирахматика я рахман рахим. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Разымын барыңарга. Мен силерди унутпайм. Biz de sizi unutmayız. Benim bir Siz unutmayız ha? kızım var eken, bir kızım eken, men uşakka gelerimdi bilgen eken, kim eken, kaysı kızım eken de bile albayım, men geçe kayındıdan uğup gelgem. Oşol kızım var mı? Kim? Ha, sen kaysı kızımsın? Kimden kızsın? Ayta koyçusu da olayım. Kim? Yok, ağayın ayrılma.